Kunemandla lesiwathola kuNkulunkulu asiphe emandla lamasha, kepha kunemandla lesiwathola ngekuhlala phasi siphumule. Jesu mawufunza kuJohane 4 lithi ngenxa yeluhambo watsinwa waze wahlala phansi ngasemthonjeni. Lokhu kusho ukuthi Jesu noma bekade kuthe amandla yawathola kuBabe, wena nami akukafanele siphike kuthandazela hawu Nkosi ngiphe amandla lamasha. Kumele ukuthi siwathole amandla lamasha kamoya, kepha kumele sithole amandla lamasha emtimbeni ngekuthi sihle sihlala phasi siphumula. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Lamhla sisithola encwadzini yaSamuel wesibili sahluko 12. Sitofunza verse 5 kuya ku7. Davide wathukuthela wabila. Athukuthelela le ndoda waze wakhuluma kuNathani wathi, ngifuna kuphila kwasimakathe ngithi, lo muntu lo wenda into lenjena kufanele afe nekufa. Kufanele akhokhe leli zinyane lalo muntu seliphindwe kane, ngobe wende into lembi wayenda ngesibhuku. Verse 7. Nathani wakhuluma kuDavide wathi, lowo muntu nguwe Nkosi. Cela kugcina lapho nje sewungayicethela lendzaba. Umprofeti utshela story, utshela Davide ukuthi kunemuntu lapha wathatha imvu leyodwa yalomunye umuntu kanti yena bekanato titinengi. Davide ayingozi wathukuthela wabilelana. Wathi lo muntu loyo nathi ijeziso takhe. Kwekucala kufuneka afe, kwesibili kufuneka abhadale timvu letingu-4 kuze kuthi akhokhe imbadalo yakhe. Umprofeti masathi loyo muntu lowo nguwe, indzaba yasiyashintsha kuDavide. Leni Davide akazange aticabange kuthi kungahle kube nguye loyo muntu loyo. Davide waticabanga ukuthi mina ngingumuntu wenhlitiyo yaNkulunkulu. Ngeke ngize ngicatshangwe ngibalelwe endweni lembi kangaka. Ake sikhumbuleke. Kunelifa encwadzini yabaseRoma 12 lelithi ningaticabangi ukuthi nibakhulu kunaloku leningiko kona. Davide waticabanga yena amkhulu kuthi bekangaze abalelwe ekuthenini ugangelele omunye umuntu. Ngiko wakhokha sigwebo ngoba yena uticabanga ukuthi hayi ngeke kuze kube ngimi. Ukhokha sigwebo, imbazambaza yesigwebo, uthi lo muntu akafa kabulawe. Kuze uphephe sihlobo sami, ungaticabangi kuthi wena umkhulu kakhulu. Ungaticabangi kuthi wena uyingelozi leswele emaphiko. Wena ungcono kakhulu kunabo bonke bantu. Kepha nawe ticabange kuthi kumbe kungahle kube ngimi. Bese kwesibili mawufunza kuMateyu sahluko 7 verse 12, livi leNkosi lithi, asende kulabanye njengoba singathanza kuthi kwendiwe kithi. Asiva Davide ukuthi wathi kuNathani, thola abantu bangibulale. Ngoba Davide bekacabanga ukuthi hayi makungilomunye umuntu akunandzaba akabulawe. Kepha mase kunguye akasasho ukuthi akabulawe. Kuze utiphephise la emhlabeni. Yenda kulabanye lokhu longathanza kwendiwe kuwe, ngoba funa lokhu lokwenda kulabanye kutawugcina sekwendeka kuwe. uNkulunkulu akubusise nawe uticabange kahle esimeni sakho kuze kuthi ute uphepha emagameni longawakhokha uthi uhlulela labanye kanti sewutehlulela wena. Amen.